Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kulai pay baro kini kilong khobor mong takasngi. Kasorkar jala menta kasngi baar kala pelong ya kajing ya mer jingmut baro kikan hur paper kumno ban kre lupa ya kalat ai jing ya da lada ja kajing knyu jong jumai kum si benta jong state level mock exercise halor kajing penjulor ujubai kaman long hak arterik risau kami khalia state disaster management katanat revenue harangkat ke national disaster management authority ka sarkar india kila pelong ya ka table top exercise menta kasni bagi kanhun paper state convention center kabal ashimenta ru dabaro ki board district da ki kor online Kathong makajing temu jong mock exercise kalong menbisar bah ya ka disaster management plan bat ki standard operating procedure jong ka jela bat ki district bat ru jong ki tranat baper ka babatai ya ka kamram bakajing ba khli jong ki kanhun katkum ka incident response system ban petikna ya ka jing trailang hapdeng ka emergency support function bat ban pasutu ya ki pekba nalor ki wei Hanrei habai pai sekajing im jong pekba kibaya denti ni kibaya be trei kalalong kajing sosat kabumla ban ong shu hadu balongan ra ya kajing bitar jong pekba kibaya be kamtam kitu kibatrei kam sarkar bat kibatrei haki hospital Hanrei habai pai sekajing im jong pekba kibaya denti ni kibaya be trei kalalong kajing sosat kabumla ban ong hadu balawan ra ya kajing bitar ya kipet ba kinong ya kali simet bat kinong ya kali kamai kila do no ya kapon bat kipet ba kila hab man ya da kajat kalenti kasengkin kabala aino tri kadai nala mauro gofling FCI jingthang breu panpoi 10 ne khandai la nikoloni bat sapurlong